Yeah. Yeah. Type Beats Entertainment. Ke re bona re ba tsena ka go tsenelela ke la tsatsi le sivela ka go ragelela yo raba le ke nga go raga le wa bona gore ne fela ke tshito ya go raga yo raba le ka go berega ntse wa khwana no phatalala o ka ro mainyainya o ka ro Sunday course ke re go botsa ke re bona skantlwaela. Damn motherfucker, I'm dope. Ke re bona right now I'm high. Ke re dimpola ile nine ya go botsa ke re bona go baby nine. Ke nine, call me nine cause right now please call me ka nine. Ke re bona nka o founela wa se dire selo phone ya ga o ke le rata o rata fetsi o ka re galo tlhapa ka gare ga damn nigga ka ra skoropo galo tlhapa ka skoropo o skoropo ke re nanyela ke re bona o skobo. Damn motherfucker, uskovo, na re floss, re boss, re ka o hlapelela, bona nga o thagalela, ho ka hlapelela, bashimane bana, ba ntloela masepo. Please ke re ke a o gopela, no offense gore nna ke feditse ke rogana, nga go ruka, ka gun calling AK-47, ka go bontsha flopo. Damn, cause I'm dope. They call me Tibla, they play them polite. You never polite. Cause not already go politely. Kiribona mara rema nigga. The L side nigga, rema side thing nigga. Redira flop nigga. Kirenga go piata nigga. Trust me, kir I'm not good in that. But right now, don't push me cause I'll kill you, motherfucker. Nam done, keep KDG. Yo wena son it's to bedisa otherwise son ke tla o tlhapelela ke ne jaka tlatseni wa bo go fela ke vale tiga re fa go strateng rock fela bona wa re bitsa left and ba re wa tla fela going crazy fella. What's going on my nigga? She tell me she wanna go with me somewhere sexy. Oh, somewhere sexy. This is a dangerous group, groups that we're dealing with now. Get my nigga Shagzel. Ngithi Shagzel fela ke le maniga triple and maniga prince re style le bana fela. Kwena mango to re jaja fela. Kaze re na re pusha seka le di piri tsa go dura fela. Oh yeah. Outside in the game baba. Type Beats Entertainment. You can't listen to this shit. You're fucked up. Yeah. Type Beats Entertainment. You picked the wrong side, Lance.